Nagaland with ruling NTPP na NPF lingarum kawai kokasada kamaya dishat haira. Football League Committee na makog kami Football League hapok haira. Laikyangator, Tangkhul Express TV wipao Ayahclear ina pamit lay, baubing may sign ng anangramsa. Nagaland with ruling Nationalist Democratic Progressive Party NDPP na Naga People's Front NPF lingarum kawai kokasada mayangarok haira. Merger wuivang kamaya tuidak je aya NTPP wi katruga General Convention Capital Cultural Hall Kohimali kachishatna. NTPP na Party President Jingwang Konyak Kala Chief Minister Nifio Rioli katomda NPF merge kasali kahab maleilak sakhavai endorse sahira. Political party kanijik marumda NPF amingwe azinglia akangasada Nagaland regional political party akamang leisa da kahang maramchi ayawi gazipchili state with NTPP mibingna ngasan laga duidak tahira. NTPP na NPF we offer to welcome kasa kamaya pongshokta. NPF we offer to state tili kapanga koka kasa regional political party kwira kawai mapung kapha kala kamashunga paigarna kala NTPP mibingna party chili otsakrum kawai hondalay kachi duidak chili hanga. NBF li kangarom hina regional political party with ningrin mga kwivada kasang kharaga hai into naga political issues solve kasali nganai mai kwivara gachi NTPP na shit kasang pongshoga kala party ji naga naubingwi akon ngasara gachi hangsanga merger ji jishat mida NTPP with 6th General Convention chili Chief Minister NTPP katana Dr. Nifio Riona kahang merger ji Jishat mida NTPP with 6th General Convention chili Chief Minister NTPP katana Dr. Nifio Riona kahang merger hi maling kamaya koka gasa regional movement wuivang paigar gakwina merger hi political paigar mang maning mana hi ningrin kangarai wuivang commitment kamina da Riona hanga Dr. Riona awi Kharey party li han khaung maram le kahang merger hi khara aina mi tarakhana NTPP wi lekisi wuivang ninga kharik pongshoga kha khokha gasa gala naga coast hina individual machutli matai maya da Riona hanga iwi lekisi wuivang khangarar maning mana naga naubing wi lekisi wuivang khangarar na da NTPP katana CM Riona hanga Football League Committee na makog kami Senior Football League hapok haira ngahanchi kazipung SS turf li rungmi dale aya ngahanchi haugapok angaran angayeli Tangkhul now national gala international level li kanchute ngareu da khalei pingla ongzanga maipung production with CEO aning rivana kahang hikatha likhi Tangkhul wuivang aman kasak ngasara da khuya kanchute luiram li manga wa khawai maram aning rivana kahang football hina passion akhana kanchute hina khoka kasa khirami teamwork kiwe eina hapong saga gachi hanga manga wa khawai khangareu bingwibang seminar la lungbida athumli mathamaida phap kata samphang sak khawai phongshoga itumwi community li raw talent tara khaleya kha infrastructure kala training mathada makhalei wibang itumwi mi imphal mamakan kharana Chiena itum grassroots training hiwa lai phalongra maning akha itumwi mi manga mawalang maragachi hangsanga raw talent mang aina success kasa paksada malay mana gachi hangda itum hak khamai chui khamai le kang ngaphanra chi akha professional way aina training khui phalongra gachi kasatsanga khokha sada chui khamai kashung saksa da aning rivana hanga Senior Football League chili team tharuk na shuru khuya Tangkhul Football Players Association United 80s Yashio League Imphal Royal Stag Riot League kala Longshom FC hibing hinga handale Mizoram li tibi gazad aina mi shakha langda tihaira Mizoram li ajikum tharau gajang we aina hapokta tuberculosis TP we aina gati mi shakha magada akha kahaira kala gazad chi kagazami tinka shajishat hangshini li diagnose sahira Mashingji Tathara Hatarik Thara Aina Tangdawi take a quina gachi State Health Department na hanga. Public Health and Family Welfare Department with data atishuda ajikum ashi sample 97,647 test sahira.
1,870 diagnosed cases wing a chili, 744 na tuberculosis gazasai. 121 patients na multi-drug resistance TB, MTR TB gazasai. 211 patients na TB kala HIV kanini gazasai. Date atishuda patients 82% successfully treated sahira. Gagazaji gachunga naushinau gala tuibopna. 1,761 cases na zingum tarada matiwi alungli, 104 na zingum tarada matiwi adungna. Health officials na kahang fatality rate kala TB patients machine Kharey kumgu eina chungsanga. 2020 li mi 31 TB gagaza eina tihawa. Machine ji 2021 li 46, 2022 li 87, kala 2023 li 119 tia. Health officials na kahang mi shakhalangda na Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan wi online platform ningshiya wi eina TB gagazanao pingling achon mikhavai mingchan sahira. President Draupadi Murmu na P 2022 li haphok mida Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan hi 2025 kung maina tangda wi alungli TB shimit khawai ningrin kahaili yari sharu khwing sak khawai kasana. Kangbokpi district li Nishari Pongzat Kasa wuivang security forces na mi Nathum li tukhui haira. Brown sugar 9.8 kilograms soap cases shakhani magada pangali Pongzat sai. Nishari ji international illicit drug trade li luba crore tara shikawi manrada officials na aya paung mishoga. Operation ji Anti-narcotics cell ANC Manipur Police kala Central Paramilitary Personnel na Alex Farm Kangbokpi district li Khawana. Nishari je aina soda security forces na Maruti Aldo car, Desert Auto kala mobile phones mati khwimi haira. Tukhui ga hai mi bingchi Vainechong Lungtim kala Thongkopao Lungtim anina C Munmon village Saitu Kampulcho Kangbokpi district khwimi kala Thangminlun Haukip T Tangan village cycle wimina da hanga. Atumlin Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NTPS Act we azingli tukukwina. Police na kahang atumchi apam hili zat da khalei hakamaya drug syndicate li gazangna. Mizoram with Serchip district li khalei Tangkhul town li Tangkhul Peace City the plant city semra gaji shat haira. Chain tourism gala local hakasang rekasang li katomra chi haira. Chief Minister's office we enas senior officer na kahang Chief Minister Lardu Homana Thanda project wuivang master plan semkhavai chiham khai consultancy firm sothang gazip pamhaira. Chief Minister na kahang Danzol Peace City hina Mizoram wi Kharey plant city ngasara. Gathara semkhai Mikyan li mathala kahai township semkhawai ningrin leda balanced urban growth kwira khawai kasanachi. Project chili ningasang tarakale haira prominent firms tarada jishat na pre-bid curious misang haira da hanga. Hiling sunda state capital Aizol wi aina Danzol li vahaura gachi chanbao ngayaw kahai maram li termida Mizoram shorgana kahang chanbao ji clerical error wi aina pap takhang wi shok kahaina center wi aina state administration li chithi ka ungli clerical error jang hai wi wangna Mizoram wi capital Danzol nga sahara da wi da phaning sak haina da hanga Danzol hi Aizol wi aina 93 kilometers shikawada khalei census town Serchip constituency wi akaya akhana constituency chief minister Lardu Homa wi li zanga. Nishari lay sakling sunda security forces na mi pangali tukhui haira. Mao Porter town li raids kawali brown sugar grams shataruk shika soap cases hangmati da pangali shaksahai kasa tukhui haira gachi aya police na pau mishoka. Nishari lay kasaling sungda Senabati police kala 16 AR na operation kawali mi akali brown sugar 192 grams aina nga soda tukhuya. Mibaji Singum 23 Pishal Kumar Hoda Maram Gavanam wi mi Lairoching village Senabati district Likabam Mina. Nishariji Dara drug Akali Pungzat Kasana. Security forces na Rakharo laga case chili Gazang mi Gatai Kanilila to Kuihaira. Aniji
Lungsuibi Ramai Zingum 30, Kala Luikang Adam Zingum 28, Ani Kanine Mayangkang Village Kangbukpili, District Queen Mina. Joint team Juna Mao Police Station check gateway, routine check le brown sugar 407 grams Sampanga. Chiling Sunda Dukri High H. Lini Zingum 35, Kala V. Mado Zingum 36, Ani Kanini Tungam Afiwimi, Aruhon TNK Village, Sanabadi Likapam Nauna. Ocho Chui cases Mao Police Station le Tasang Haira the police na hanga. Laduida Ajui Kamdaya Baubi. Nagaland with ruling NTPP na NPF Lingarum Kawai, Kokasada Kamaya Dishat Haira. Football League Committee na Makok Kami Football League Hapok Haira. Aju Pau Healing a Jangaira, Pau Another Clay Nathum saikorali, Ringapagala Kamaya, Zimikshon, Sasirano.